Poyo blay haga naga terjong ni sui. Jadi poilang bago yang kepala lewer kat lagi kot nai ba naga poy mata. Nai kudai yang P.P. baro ke yang dulu haga terjong dalam nampilin demi Yesus Kristus. Penega deka sengi ke bakarpang sekadia kaba ni community ya ki jingkat ku ki jong play haga bangidon haga ne kapor kemat jong ni penkentang ya gane kapor haga bangin sedang ya ke program baru haga ni klimat mentah ngadu bersedang berhadu bukun kandong haga di dalam jong play ka program kan ya kumni kumba Pyllait yang tu na dalam Shen hingga penruai kat ke benangkong bat ke koros bat hadin kata hingga ia kajing kren kerpang nai ma Elroy bat inai kajing kren lengkot bat hadin kata hingga Pyllait nai Rev.B.P. But hadin kata iba Rev.B.P. inai ya ke jingkren lengkot ke jongi. But hadin kata in yo pen dua lang. But kaban riu in yo ya ke jingkren kentho nai Dr. A.W. Rani. But kaban nyau ke jing pelat ya ke kot kabanangkong ke kitab jing penpau dari Rev.Dr. S.K.Simle but kabaar ke jing tip kelum ya ke Bible nai Rev. R. Yong but ke jing kren ai kublai nai Dr. Sita Nongthoh but ngin yo ke ruai ki batang sa nang tu but ngin poi serba penkot ini dua sebab sedang. Ni penkentang ya kena kapor aplay haga di alam ke jomai. Ia ke baro ke bamel penjan ya ke jingim jong sekri jomai. Belala ban pendek ya kena jing temu kabadon nagadon utungi. Aplay ni ken mau bamela hukum jong Moses. Baung tho ya ke jing tho nang bakan sa kajing kan mau haga peteng jong ada benriu bat haga digesni jong imenta kidon gibriu melo sei kerpang panlong ki Nongthoh ki ban penmi ki kot sa jing kan mau haga niga pertei bakan long ke jingker ku ya kajing ki ban sawan haga kerteng jong Yesus ni penkentang amen. Yang sedang daga negeri ruai keba nengkong bat nin ruai tan da khot keba nengkong bat ke kharap mengalong tak hadin kata nin yo jadi keren nengkong ni malam tung yang lang barok ruai ke negeri ruai keba nengkong Hallelujah, ya roh you try go kibleng ya roh you try halor baro ki angel ruki ya roh baro pajong ya roh lan kasike klor Gibrin Badron Tam Bendan Buram Yahutrai Dokin Ya Royu Jehovah Tamau Haror Baro Buram Jong Uhat Litame Buram Jong Urang jong
Pastor B.P. Punya yang ini kerja sek, ini function ini nak kot. Pastor Pt.1 Rev.B.P mengikut officially. Rev. belong the secretary of the Church of God Business Association. Rev.Dr.L.Pohsngap belong executive general secretary of the Pastors Fellowship. Pembagian para orang ni, bagi pastor yang dia nyata ni, hero pastor. Yang ni siya mapilay ini program kemudian kebentar aja na. Jadi kumbai yang punya dengan ni kecingalan, mentan pulang kerpang. Kalau kerpang nama rumah ubreu kerpang. Agak tu resmi. Kemarin begini nanti ada association cuma samsnel duna baka JJM ni College. Tengok tak saya yang kamu secretary jam JJM College company body. The association of nearly 5 years came to an end in April 30th of April 2022. He joined August 3rd of November Arajar Kadau principal, but it can be how April Arajar Aqua Kumbasansnan Eguna. Tigni Sansnan belong di Shen di Koros Kadayan Market College. Semua Pt.P kalau barang stang, barang kemai, barang lung, barang kam extra care, extra nurture, but Pt.1 founder principal di college ila ay kata barang kambaro yang di college bagan long makalong ta. Ngani tu ipi kenyan baka history jong kani college. Kastang ro kani yeng jong tiba wadi padikong kami nang. Kadin baka balang kalau sudai ban stang no laga jong college. The degree college secular. Dapat kamti yang Church of God Business Association bahkan buat tidak kelenti ban stang dari college keluar kat pala. Tapi kamu besok tu hi. Kalau kamu kali kebanyakan dan kamu driver, kalau kamu ke plane bahkan ya dan kamu pilot, kalau kamu chat banyak dan kamu captain yang kamu. Rev. Dr.L.Pohsngap, Rev. Nongthoh.Rev.Dr.L.Pohsngap, Dr. M. Rani mga ila pasyang mga breu malaman Shen yang kena dikit pada responsibility ko kaya. Ikut ika search committee bagi stang mga pagkam sebelum kerja membuat yang breu, we will meet all the requirements. Very difficult. Yang membuat breu pagkabalang kesenya. Yang membuat breu ba kene hu, Northeastern University. Kapriang na nakaksat manusia University Banglang Principal Center Degree College. Ini kan juga kena kesingalan di sana kita mulai. Bukan itu Rev.Dr.L.Pohsngap ini juga pada Shen wali, pada sulap wali kemudian sepanjang di Angmur jang berbalan, baru jang diperamai barohi. But milasnya mulai wilayah di jang dikendon dan di conditions wilayah baik safety yang dalam kejong belai melakukan point came to an agreement. Ini suatu juga. But it's ini kam principal keluar kat bala. Apa yang dijingun kami jadi mandi beri bukan kam hal mungkin itu borong. Ya Shen ini kam. Mat kam lo kalong jing Pyllait dan Shen. Sigh of relief na kalian demi orang tahu principal tak mengasu setiap terjadi pada Shen
Baik, sini kam robos tang si ke ban kom ni sini kam. Itu ya gaji nomor ke dua bari. Nyumdan ai ban ong supaya watching him in action. He doesn't need any guidance, he doesn't need any pointers, he doesn't need any suggestions. He knew what to do. All we have to do is watch on the blog. Come here along the Madhusham, the road, Yeroi, but I get you know what I'm telling you. They gini bisnan to by shipti, orang itu kan sampai rumah. Dalam buat di bawah koras kada. Bukan ngala beri tu untuk program kongdai, ngaji tak tinggal kongdai bangkran ada di sosial. Jadi kita bangkran nama jadi. Yo, yang affiliation Northeastern Hill University, apa benda tu kis kepin, bawa lah ke doctorate ke bayidan, kandai katung kejengkua yang ke University Grants Commission (UGC). Kandai, Isamba nanehu baro, itu Vice Chancellor, Registrar, bagi faculty members, jangan lupa noper ponego, pedang ini. Bagi keluar bagi pedang ini, kum Principal University College, one I look affiliation with the college. Kata kalau the commentary on the confidence that the Northeastern University has on him. Dia kena kepor, muka aku bani tuai, bahagian kita kisah sekarang juga kepada dalam Principal University, but I ke farewell kawa, lawan orang bagi sampun, bagi sohon, bagi I tu. Dia berkat kerja dia beri kartu kelakon nak. Hendak kamu syukur bukan. Bidan kerja ke college. Bahag ini kesi ke pelala. Ilawan ke college yang ini isong bagi principal Rev.B.P. yang mga isong kaya ke kamera yang keremian. Yang apa malai ay sumhaburit ke college. Kini Kekabu mengasyam mentah kalau merupakan aku belai amat kata ay kecuali kemudian dia kalau santo wajah ay kata bisa ada membuat connection ay issue buat college tentang responsibility issue harus college dan musim berbasuan justru ini kalau ada yang menjadi try dan pun principal di college kita kisah senang guna kemaruan dia kena kepor ini nak kalian ke college Pengkrai ini jengai berat, melong pengujian beriang semua. Nakapata jong ini pasal legal Pohsngap. Kum katak bagi borong bagi Pt.1, bagi nyokor buat ni perto. Dia bagi sebri wakak pejampi, bagi lain nakapata ke college. Dia lebih baik. Jadi ai kena kerja ai semua IP, bagi nak terhubung dengan IP, bukan yang kembali ke bukan ke bukan. Bagi di college mau bilang principal founder principal, dan long biaya semua, akan tak berorang mulai. Semua pedang ini kerja ai bukan macam ini. Polisi boleh ini kepala kerja Singapura. Ini apa kita jadi pulih berdua tentang Singapura. Buat. Soal yang penting dengan jumlah, pulih kartu kami di pentas nak kerja jong lay. Berangkong aku pulih nak nikah gospel kat komun Lukas. Kalau nong keba nongkong kada kuat kebalai. Lukas kalau nong berangkong kada kuat kebalai kebelong. Kalau ibet hangaru haba ngalayai yet biang-biang. Eki baro nadu kapa menengkong banto renti serter hane
Theophilus ubabahatame an puliru naka gospel kat kong Yohanes kalanong kapa arpo kada khot kapa lai puai Yohanes arpo lenong kapa lai puai kabong Henry latho yakini ki ru ba phin yo nge ba u Jisu ulong utau Chris ukhon blai bat bahaba dengei phin yo ka jiem aga kerteng chongong an puliru naga kitin de jong blai naga ne ka kitab de jong jo kalanong pakhat khandai kada khot ba pulai jo khat khandai nong khot ba pulai bong banda tho menta yaki kitien jonga banda tho yaki haga kon bar ka benta ba khadu naga kitin de jong blai ka ba pa ban puli kadi naga kitab Jeremiah lanong ba lai po kada khot ka ba Jeremiah lai po lanong kada khot ka ba ka bong kumni Ukraine utrai ublei ki Israel doong tumen tho iki kitien baro ki banga kren hami haga kitab ublei ku pui ki kitien ba puli naga kitien jong blei tuna kenden haga jong duai Nyai lui me ko try haga ni sni yo ba lum lam ko try hapo jong ka ni yeng hapo jong ni ka kamera kani de sni go me shnam na tha mat yele kemen lang haga ni sni ko try haga ni ka lumpung jinga lang ko try bukan peli ko trabha ya kani ki kot ke bo shakwi jong me ula tho ko trabha torang la thanda ai mu me ko try ya ka jiem ko try jong shakwi jong me I pastor Pt.1 ya ka jiem ka jongi but ya ka ministry ka jongi ka bila tre ko trabha ka kam ka jong me haki snem ki bela no haki bol ki benta ko try bila pendan kam ni ko trabha nam ta ka kerteng ka jong me Panyai nu me ko try babha kanra bagani ka step ni lum lang hapo jong ni ka kamera ko try pan pili ya ki kot ko try tiba ngit de me bala ya lam ni bala bu ka jing so khia hapo jong ni ko try ban tho ko trabha ya ki kot ko try chi sube bala try ni ai nu me bah pedeng ko trabha ka jing ya karta ka jong ni para pedeng ki ji ki be yesiam khantam hakamet ka phat ka jong ni ko try re ni ai nu me ya ka ji ba ka ji snei ka jong me ka ji ai blai ka jong me Bagi ai ka bor om ta ka musim jong shakri jong me ka bor ka met ka jong shakri jong me ko trabha bon la ko tra jisu ban tho ya ka ni kot ko tra jisu ki ba ka ni ka sni ni yo ban don nang ka ni ka kamera ban sakhi ya ka jing puli ya ka ni kot ki bu shakri jong me la tho ko tra jisu be tra ni da dwa ya khamat jong me ko tra jisu ban shem me ka jim jong Iba leader ko try banganang pendan kam susu yi lembaga di sap ki talent tiba ai ban long kumu we ki Nongthoh ko try jisu be baki ni kot ki ba ila tho menta ko try jisu ki long ga jikur khu ki we pat ki ban puli ye ga jing tho jong ka na ba try na kur khu ye ki ti jong shakri jong ne ko try jisu bakanang kut na tak hang ni ko try jisu be Kaya contributions ke jongi haka badai berkatho katar ko try. Reba ki sni bagi port benang wan. Kinang mi ke jintho di baken sai ke jintho ke bakodor ko try jisu bakodor. Ki balaban ya lap ke ketien ke jongi lembaga jintho jongi. Bagi wei pat ke ban puli ke jintho jongi. Kini omat ko ta ke jing shai ke ketien ke jongi. Kini omat ke gospel ke jongi. Lembaga jintho ke jongi. Torang idon hangi ban pendap ini ke program ke babon ko try. Bersama ini syaprangi ke babon kini ke program. Hari ini sini torang ni IT berkentang kami. Neru inong yalami ke jesen ko try. Bagi nong syam mentang baru. Bagi keke baru bagi ban pendap hari ini step ni IT kiti ke jongi. Berkentang ini baru ko try Jisu. Bagi bagi ban pendap baru ko try. Kerana pembedian pun nak mat jongi. Bagi bagi ban pendap baru ko try.
kan nong nang tak burong ke jongi nyai shebe ke bor ke burong baro agar temu jisu itu baik ni baro amen Blai si bona ki jing ule ya ka ngilios nyau ki khat na tin jong blai ki balong ki bentai be de pat ka tho ka ta ko mangala panten mau mane banado ka por Moses blai la phai Moses ban tho ngai mu blai na ta sekri jong ki badon ka sap ka telen ko blai la ban tho ha ka ni ka por manta ngin yo no ka jingkren na I Rev.B.P in ai ka jingkren lengkot ha ka jing dai bat ka ai bo blai dai alam ni ban dat ni kot ban tho Ngai ku belai di pia kini ke step nak bentar baru khot kitu ki bala don rengkat aga jing khot sawa ke jongai pi segene ka jing pelat di kini ki atli ki kot bat hoi ki don ru ki bom la ban poi nak bentar ki dau ki babon nak wa kana ku belai lang ni ki Ashwa bengin release kini ki kot Ngakwa ban keren kat tu kan ne ke banen kong ke jing snongu nang tangan ai kendiat ke jing keren lengkot kum no bau bleu le alam haga ban yo ban pendet ke gini ke jing temu ke jing khot ke jong blei haga jing em ke jonga ke banen kong ngakwa ba shwa ban ai ke jing penpau snongu ya gani ke kot ngakwa penpau ke jing snongu ke jonga naga benta u secretary jongka JJM Nichols College bat u principal jongka ki belayo benta ban penpau ya ga ga bangili lang hang to ban trege ni ke kam ke jong blei bat kumju ya ke jingai song bhar jong pi Ubleum gat kui bi agak pinang la ban kanya jadi college kan bade ke jingai ke jong play kanang ya ne ke bor si ke bor ngakwa ban pa ke jing songu ke jonga ne ke bade ke kot nung kong yo play boleh lam ngadu ke ke bor ha ke bangi yo ngayo ban pendak ke ni ga li kot ki ba ni la ban release ha ke ni ke sini Nongthoh nung kong naga benta Dr. Sita Nongthoh bede kurun jonga iba dai mai iba barabor pen habai puli ki jing tho jonga don ga por ke bi yong bale pim pen mi eki bat hoi aga khadu ngalala ban le gane ban ngai mu yo blei naga benta jongi ke jing ri ke jing sumar aga jing shaman snem aga por ma yo bypass ngimtip langan nang la ne man trei ke kam in rei de ke jing jing sumar ke jung ke jing pe ke jung bat ke jing khu jong blei ni lala ban pendet ye ke ne ke kam bat ke ni ke arrangement par kha ke ne ke sni kumba pioi ke dei ke jong dengan pa ke jing sno ke jong ngai Oye kon jongi bedon hangne Sylvia iba berbori pejengi yalami snongu naga benta persagurin jongi belera ki bobon ki benta ba kam tam gini ke kot kini ki kot ki mela tho nga tho ki namar ngam la suban le daka laptop lene ke komputer nga tho tang le ke ka mobile ke berit ti persakurim jungi kai benung kong kum don pendon kami ke Google Documents tapar khot kini ki kot ki male ngale degene oni misru na benta ki bi ki jongi ki bom semla bene don rengkat bani
kun khadu jungi bedon pune Cynthia mesti kidon ki kun senrang jungi lainut bedon arngut cebar India badi way po India Henry Gimla bedon ka Ngongu naga benta jong pi paro khot ki beledon hang ni ki be ki jungi naga liang ki nong klau liang ki Pohsngap ki beli don lang hang ni o ni mis naga benta iba James beli rap siboninga jing tho ni kot Henry don naga jingle badi semla bani don ka ngongu naga benta jong pi ki parlok ki beli juya trelang banyak ki don ki bedon ke School of Leadership ki bani lias dangi ke kam la post ne menta ki don lang hang ni ngongu naga benta jong pi ngongu naga benta ki pastor rang ba jongi ki belong ki top official sang balang ki beli don ka hang ni naga benta executive secretary jong pastors fellowship iban pala ki gawe ke kot ba naga benta Reverend R.M. Yong iban pala saya gawe pat ke kot ngongu sikade ye men nemestek ide maki ki bapoi nang ko beli sibon benta jong ki beran ngayu yo beli naga benta ke sang samla jong assembly ki beli rap sibon ki belai men sim ki beli don lang hang neru bau beli nang ya get kui pi haga jing trei ye ke kam ke jong beli ki hoi namar ba ngam yo isyo kuma pitep ngam yo iru episto tengam tip manu badon hang ne ki bangam semla jer derteng tewas ne oye ngas ngongu ruin tagi kato kan ne ki noi kai ju ini school ki badon rengkap ni ki biar rapi ni bat ki ni ki biar trailang ban ni hagen ke school ki belongkung ki bahaya ngesen biar don rengkap hagen ke po Shepang kini ke kot kini ki kot rapli nandang ongi lok jonga ongi gumne bange keren ni kene da kating Nongthoh bau blai udon kajing tmu naga benta jongi I way ki brew ki jongo gari partai ngongi ladang ngam long gumne ladang ngam sitong nagi khmat ki jonga kata ngandang don hakal leng ke partai madu mentah ki don ki invitation mo Henry ngam la shaban wan bata kata jing bom don kata jing la ban lek ke leng ke partai kalong yang ban yo por ban tho ye gini ki kot te gene paro khat ke dei ke kti jong ple ke jingalam ke jong bat ke borong kan long yu Haka basdam jong lus nem ajar aposan. Nda bang Nongthoh ngamla suban polekot. Ban ngamla suban pendon kami ka laptop namar ki kam jonga par hakimi tre dalam bagai komputer. Ki sipor ngaladon ka kenja jingdu jingkat man kind of depression. The Henry hapden kata baro. Ublay lami nga hagaba namar ma Nongthoh ban sngapi ka tiengi jong blay nga Nongthoh ban sngapi ni jela. Tinga sedang ban sngapi ki. Bat kebenin ko nga snap kedai ke kitab jing penpa. Nga snap ye ka namar ba don bun ki bentahang tu ki bangam jupen don kam hagi por baro khat ki bangla rege kam jo blai belat ki bangla hikai ki babun hi ngai pendon kam tang lenong ke bar bat ke balai baro ki tu ki besedin shepang ke beneng bat ki wei tena bangala snap ye ke jing hikai jo ki wei pat kawan kata jing muthana bat don les ye ki bangeng ki belong kum mga ki baga kitab jing penpau pun kim pendon kame ka lai tang katuan ne tinda bangaliyo kita ji kai kawan kata jing pensno nga mga de ben bo di jing tho bagi bangeng kila ban ye pule lang les ye kan ye ra ki ta ka juga po
habang snap igi weki lenong jung ka Bible igi weki kitab jung ka Bible tengala snap bar hoji kitab jung ka Bible na itu gino kai ki ba ai ka taga jingkren udon way pastor pin siam ka to kot uba ongum ne 30,000 look on the Bible o pensriamnya lede kumba o her chelor kumudon galing semua upay siya po madupay niya gaway pagaway ka Bible te haka taga jingkren yu haka shikenta ngalaban sa to ka Genesis manubato ay ka haka nuga por bato ay ka kiye ki jingikay but kini kot ka mala to ka jingtip kulum siya ka Bible kadega taga mga persyam bahaba kibrigin puli ay ka kin Nongthoh manubato ay ka kiye ki background jong ka banang ta pade kiye ki jingi kai video ha ka dugo por la tho e ka bat kum ta ter ter ban nga tho ngadu ke Genesis ha do ka kitab jing ban pa te ka banang tho e ka ne ka wan ru ka ta ga sa ka wei ka jing li nga ji ayu ki sau spas nan ha pade ka testament ke berimat ke batamai bat ka pelong e nga man ta ban wat ki jing tip Barang ka di kot ka ba ngalapan ngin Pyllait menta ka title ka ba ka di ka jingtip kulum ka Bible bat ki sau spas nem bajaga banda bang le puli bahai ka tu ngasa Nongthoh ka bangan pat Nongthoh menu bagi babun ki terms kini ki jingkren hagi kitab ka batamai don ki bami nanto ngantip begini ke kenun ki Parisi ki Sadusi ki wegi mi ha to po ki Sanhedrin bat kumta ter bat ketu ka jingtip ru kan yara tenga panghat namar kata bagani kan namirap tang gitu ki belakang ba ko magi hinray ki don ki Sunday school ki sang na ki ba nado binang red mi de bentip ki te kata ka de ka history shaphang kini ki hat lagi kon bangai nu yo blay ba ngalong serious kan tho ay gini ki lai sau benai de namarata daw pin Nongthoh hadu kan no ke jing treshitom tem de ke jing treshitom jong ah de ke jing ai bor ke jong blay badom de tang gini ki kot naga benta ke jing duai ke jong pi ngathor war ligi kot de ke phareng but kila don ka final stage menta kilang don bagi editor ba don spune ke kot thoi ke dei tang gawai tang bagi don art ligi kita but ka title ka jong ka kalong what is life all about ke jingim bagani ke kot phareng ke jingim ke dei ke kanja reflection ke jing Pyllait jing mut ke jonga sha ke jing but ke de ke jing lum lang jong ke jing tho jonga ke bela palat shi Pohsngap rengkap bagi introduction but ha ke introduction ke benin kong what is life all about ngape na ke jing tho ke jong Solomon mangi ke betip ya ke Bible na Ecclesiastes Solomon ukuli ke ne ke jing kili but wong it's all meaningless. Tengai ke title jong ke kot ke bening kong. What is life all about? At a glance, life is all meaningless. Ban ngepek naga kitab ke jong naga jing tho Solomon ya ke Ecclesiastes. Kabahan pade what is life all about? I title pada ke to long aga subject pedeng nungga long deep dive life is valuable but brittle and uncertain ke jingim galong ka bako andangi pejeli ka ke jingim galong ka bako hinray ka basroy bat ka banti kana bat ka bang kampan syong nong rem halor ka ni reflection ke jing Pyllait jing mo de ka ni kot ka ba kadai na ke kitab chung ngaya thu ye kene ba pinduai na ka banta
kene ke kot kantam ke pare bangat ke we ke lo ngam tip manual publish ka anang wat ke publisher ka ban nang ba de papindu wai bagan long ke jing ku ban ngin duai ku ngin duai lang bagan long ke jing ku ya ga ni ki kot ki pelai entar si nama ke jing temu ke jonga ke jing tua ke jonga ke jing terang ke jonga ngam tip sekan upor nang min rai na tua bagan ne kan long kum ke kerja contribution kajing ko senyang bangan ai hagi bangai baro ki bamenta bat ki banang wan hagi por ki banwan bagan long kajing ku te sai sen pat to blem ker kui bi wai ki badon hagani ka por ba leung nang ai pi ka bor hagi papin yo ban shek de kam ta ya kam ba ya ka kam ko jong play ko play shibo ne aga banda ka puram ko amen. Nyai mo yu play habang yos ngong yaki jingkren kot nagta kini artli kot ki ban pelaj hagane sini bat ki artli kot ki ban don hagane ti ki ban pelaj hade nyai mo yu play ya ka jing isnai jong u la ya sakri jong trai ban pendep ini kot te kom bai labu ya ke jing kepat hapdeng jongi mentang bangin ye ketla ke jing duai nagamta jongi nagamta gini ki kot ru bakin long sa ke jing ku kumba mai la don ke jing tmu hagadon jongi khollang pi baro ki badan lang ne ke por in duai terpang nagamta jongi ina yo kamer ke bakot ke bakia baru play ulle ke kamba pelahai ya ke ba ilas ngau du jingkermen re play ngelami ki jingkermen di bakam kra